neza nanone nk'uko mubimenyereye ni umutoza Sandrine w'imyitozo ngororamubiri. Tumaze iminsi dukorana siporo yo mu rugo twirinda icyorezo cya COVID-19 dushobora gukorera muri espace ntoya. Ubushize twakoranye aerobic, ariko uyu munsi turaza gukora ibintu bijyanye no kubaka umubiri cyane, ariko ibice byose buri muntu wese ashobora kubikora. Umwana ashobora kubikora, umugabo ashobora kubikora, umugore ashobora kubikora, abantu bose mu rugero rwose bashobora kubikora. Ama exercice rero turi bukore, turakora gusimbuka umugozi, murabona ndawufite. Turaza gukora amaguru, turaza gukora inda, turaza gukora umugongo, amaboko, nyuma aho dukore ama stretching atandukanye. Ubu rero tugiye gutangira ku mugozi. Ama exercice ushobora gukora ukoresheje umugozi, ushobora no kuyakora nta mugozi ufite. Dukore siporo tugoma mu rugo kandi twubaka umubiri kugira ngo tubeho neza. Murakoze cyane. Twatangiye. Simbuka umugozi amaguru yose. Ushobora kubikora mu munota umwe. Umeka neza, umwuka usohora mu kanwa winjiza mu mazuru, niko wishyushya. Ushobora guhindura amaguru imbere inyuma, simbuka neza, nabyo ukabikora mu munota wose ariko wishyushya. Mbese n'ama exercice atandukanye wakora ku mugozi. Ushobora guhindura ibirenge ukabizana imbere, nabwo ugakora umunota wose non stop ariko wishyushya, usimbuka neza. Ushobora kuzamura amavi kamwe kamwe, nabwo ugakora umunota. Umeka neza, nako wishyushya. Ushobora kuyazamura yose. Umeka neza. Ushobora kongera ugahindura unaniwe ariko ntuhagarare. Inyuma ntiwiruka, nabwo ugakora umunota non stop. Okay, tufashe relax ariko nabwo turi gusimbuka. Ama exercice menshi cyane. Kamwe nanone kongera kamushobora kugakoresha inshuro nyinshi. Two, three, four, one, two, three, four, one, two, three, four, one, two, three, four. Amaguru yose. Ongera inyuma, wiruka. Amavi. Koresha inda, amaguru, amaboko, igihaha kiri gufunguka. Umeka. Raje. Don't give up. Ikintu cya mbere. Don't stop. Don't quit. Iraniwe. Urakomeza kugira ngo ugere ku cyo ushaka. Okay? So you don't have to give up. Yami imbaraga.
uyu ni umugozi tumaze gusimbuka iminota 5. hari amaversise yandi ushobora gukora nta mugozi yayandi n'ubundi twakoze. ushobora gusimbuka bisanzwe, ugasimbuka aho uri kanya gato cyane, akora iminota 5 nabo cyangwa 10. urabona ni kwa kuri nasimbukaga amaguru, ushobora gukora mvoma za umugozi ariko ntawe ufite. Okay, amaboko imbere n'amaguru inyuma, binduranya, ubundi turi gusimbuka. ufite umugozi ni kwa kundi. Okay, no kusimbuka nta mugozi ufite. imbere kwa kundi, ufite umugozi ushobora kuwusimbuka cyangwa ugasimbuka ntawe ufite. byose birashoboka. ufite umugozi ushobora kubikora, utawufite nabwo ushobora kubikora. Okay, zamura amavi. ufite umugozi urabona ko bikunda, utawufite nabwo urasimbuka. Okay, ni ukwishyushya byose. Ako please don't give up, don't forget. Okay, courage, komeza akaguru kamwe. ufite umugozi, aribonye ko birashoboka ariko nta nawe ushobora kubikora. Up, up, go, go. Ugabanya imbere, ufite umugozi urabona ko bishoboka, nta nawe urabishobora. Up, up, up. Okay, relax. ufite umugozi birashoboka, ntawe nabwo ushobora kubikora. Okay, mu kwiruka, ufite umugozi urabibona, birakunda, nta nawe wiruka. ahantu hamwe hato cyane, nk'ahandi kwiruka nka mu ikaro rimwe, ushobora gukora hamwe ka espace gatoya ariko ugakora exercice. umugozi birashoboka, urabona, nta nawe turakomeza. Okay, ongera relax, wumvishe unaniwe, gakeya, uhumeka, n'amazuru ukawusorera mu kanwa gake cyane. turi kwishyushya kugira ngo dukangure umubiri, tumenyeshe ko tugiye gukora imyitozo ngororamubiri itandukanye. dukangure imyaka byose twumve ko tugiye gutangira imyitozo ngororamubiri. Okay, hagiye nanone gusubiramo 1 minute cyangwa 2 y'ama exercice n'undi wakora gufite umugozi, ukayahinduranya gake cyane, gake. nta muntu wese utabikora. abana ntabwo byabananira gusimbuka, umuntu mukuru ntibyamunanira. ibintu byoroshye cyane, byanze uzamura gake, udasimbuka cyane, gake. Up, up, up. Okay, dushobora guhindura amaboko cyangwa hejuru. Up, byose ni ukwishyushya. Up, up, up. Mbere icyo byose no gukangura umubiri, tumenyesha ko tugiye gukora. Okay, ugiye kwiruka, fata amaboko nawe yakoresha. Up, up, up. Mbere. Okay, uko se no gukangura umubiri, tumenyesha ko tugiye gukoresha umubiri. saba imbaraga, ukanguke. Okay, turi mu rugo, ntabwo twemerewe kwirukanka hanze cyangwa kujya muri gym, ariko mu rugo ushobora gukora. Right, dukeya cyane, wananirwa kwaruka gake, udahagaze, just tuntu duto cyane. Okay, gake, ari guhumeka, umwuka in and out, injira mu mazuru, ugasura mu kanwa. Wongere up, up, up. Ufite umugozi urakunda. Okay, nta nawo ushobora kugira gutya, nta maboko, amaguru. 1, 2, 3. buri exercice ushobora kubara inshuro 10 cyangwa 20. Okay, amaguru up, 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 up,
up. Okay. Up. Up. Iminota 5 hagati y'5 n'10 uko tuba turi gukangura igihaha no gushyushya amaraso. Okay. Twiruke. Up. 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 Okay, that's again. Abantu bafite ibiro byinshi akenshi ntabwo biba byemewe gusimbuka. Ushobora kumarisha hasi gake gake kuzamura amavi. Up. Up. Non stop. Ukabara nk'inshuro 10 cyangwa 20. Up. Nyuma nabwo ushobora kugira gutya. Up. Udasimbuka kubera ko ibiro akenshi yari byinshi byica amavi usimbutse. Okay. Up. Up. Cyangwa kora jumps gutyo ku mpande. Up. Nuko twe twasimbukaga gutya tugakora up. Sides. Okay. Aho uri kwishyushya amavi. Up. Zamura. Up. Okay. Maguru arambuye. Touch. Touch. Geraho. Okay. Courage, don't give up. Uri mu rugo ushobora gukora siporo nta gym birashoboka. Okay. Abandi dusimbuke turacyishyushya gake cyane kugira ngo dukangure umubiri. Courage. Go. 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 Up. 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 Abantu dukoresha n'amaboko. Tandukanye. Urabona ko ibice byose by'umubiri birimo birakora. Amaguru, amaboko, umugongo. Uko ufunga umwuka niko n'inda uri kuyikoresha. Okay. Twagiye hose turi gukora. Go. 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 Niturangiza warm up turahita dutangiye dukoresha amaguru. Ama-exercice atandukanye ya squats. Okay. Lunges. Ama-exercice menshi atandukanye kugira ngo dukomeze amaguru nayo akomeye. Relax. Soza kwishyushya. Okay. Maze gushyuha ushobora gukora stretching make cyane. Relax. Komande. Umaze kwishyushya umeka in out. Yeah. Umugongo. Umeka neza. Okay. Bana turi kurambura amaguru inyuma twahavuye. Okay. Kugeranya tugu naboko cyane kugira ngo dukomeze. Okay. Dukoresha amaguru ukora ama squats atandukanye. Ushobora gukora squat amaguru yegeranye kugira ngo ukore kwisiza imbere kubara, ariko amavi ntabwo agomba kurenga amano. 1. Ushobora gukora 20 cyangwa 30 cyangwa 15. 5. 6. 7. 8. 9. 10 more. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
ugahindura utandukanije amaguru buri gukora inyuma ibuno 1 ariko ntibagirwe ntago ivi rigomba kurenga amano 2 3 4 5 6 7 8 9 10 more 1 2 3 4 5 6 7 8 9 okay ushobora kurebesha ibirenge ku ruhande ugatandukanya amaguru uri gukora hano 2 3 4 5 6 7 8 9 10 more 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 hanyuma kongera ukabisubiramo za ntuza exercise eshatu ugasubiramo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 tandukanya ushobora gukora 10 cyangwa 20 subira mu 1 2 3 4 and 5 ugahindura ariko ushobora gukora 20 nkuko rikoze wakoze bwa mbere okay 1 2 3 4 and 5 nazo ugakora 20 kugira ngo mbereke ama-exercise ushobora gukora okay angeze hano ugomba gukora angle ya 90 n'ivi nyirikore hasi hanyuma ukebuka ushobora gukora 10 cyangwa 15 hanyuma ugahindura kandi kaguru ntabwo ugakora 10 cyangwa 15 cyangwa 20 right 1 2 3 4 and 5 ndi kubereka ama-exercise ushobora gukora ushobora kwifashisha ikintu kiremereye okay ushobora kwifata gutya 1 2 3 4 5 bakora inshuro 20 cyangwa 15 so ushobora kwishyira ku rutugu okay down 1 2 3 4 and 5 okay ugahinduranya bitandukanye kwa kundi nabwo gutya urakwifatiramo hano munsi 1 2 ariko bizamuka cyane 3 4 and 5 ahindura kandi kaguru 1 2 3 4 and 5 ahinduranya okay ushobora gukora wifashisha akantu kameze nk'agataburete mbere 1 kugira ngo umanuke cyane 2 3 4 and 5 bakora 20 cyangwa 15 ahindura kandi kaguru okay 1 2 3 4 and 5 okay ushobora kujya zamukaho up wamanuka ku ruhande up down
up, zamuka, down, up, zamuka, down, up, zamuka, na kumanuka, tukore squat, up, down, squat, up, down, squat, up, down, squat, up, down, squat. Okay? No gusimbuka. Down. 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 Okay. Byose ni gukora ama repetition atandukanye menshi. Okay? Maze gukoresha amaguru, then tugiye gukora abdominal. Ora guhera hejuru amazesi atandukanye, so tugakora gutya inshuro 20. 4 5 shora guhindura 1 2 3 4 inshuro 20 ukazamura 1 2 3 4 5 inshuro 20 ukazamura 1 2 3 4 5 inshuro 20 ugahindura 1 2 3 4 5 ndikuberekera ariko mwe mushobora gukora inshuro 20. Okay? Iyo ni ndahera hejuru twakoraga no hasi down 2 3 4 5 inshuro 20 ugahindura 1 2 3 4 5 bakora inshuro 20 ushobora kuzamuka up kamanuka up kamanuka up inshuro 20. Okay? Ku ruhande ushobora kugira gutya 1 2 3 4 5 bakora inshuro 20 bahindura urundi ruhande 1 2 3 4 5 bakora 20. Ubwo iyo ni sets ya exercise nyinshi zitandukanye. Ushobora gukora igare unyonga 1 2 3 4 5 nabwo ugakora inshuro 15 cyangwa 20. Okay? Ukabara amasegonda 30 cyangwa 20 cyangwa umunota, hanyuma ugahindura n'uruhande. Urutugu rugomba kuba ruteganye neza n'umubiri urambuye, amasegonda 30 cyangwa umunota. Okay? Ugahindura urundi ruhande amasegonda 30 cyangwa umunota non stop. Uhagarara gutya, umugongo nta kibuno kizamuye cyangwa ngo umanure hasi, amasegonda 30 cyangwa umunota. Okay? Ushobora gukora ama exercise atandukanye gutya cyangwa ukajyana ku ruhande. Okay? Cyangwa ukajyana ku ruhande gutya ukabara inshuro 10 cyangwa 20 terwa. Okay? Ubwo tuba tumaze gukoresha n'umugongo n'amaboko, then ugakora stretching kumeka neza. Okay? Ushobora gukoresha umugongo nanone hano uzamura, ariko ntabwo bisaba ngo umugongo uvunemo, urambura up 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 inshuro 20 ukahindura akandi 1 2 3 4 5. Uri gukora umugongo ukorana ikibuno, ushobora guhindura ukajyana ku ruhande 1 2 3 4 5 ukahindura 1 2 3 4 5. Ushobora kubisubiramo inshuro 2 cyangwa ugahindura exercise up touch up touch up touch, ariko ubwo ni ukuvuga ngo umubiri wose uburambuye. Up go
bakora inshuro 10 cyangwa 20 ugahindura. Up, 2, 3, 4 and 5. Okay, turakongera gusubira hasi tukongera tugakora impande hindukira. 2, 3, 4 and 5. Ura guhindura ukajya uzamuka ibitugu. Down, up, down, up, down, up. Okay, aho hose uri gukoresha pati oblique kuba stability. Ura guhindura agarara gutya ariko umubiri urambuye wafunze umwuka wo mu nda ukora hasi. Amara amasegonda 30 cyangwa ukabara inshuro 20 cyangwa 30. Okay, imyitozo twari tumaze gukora no kuteye kugira ngo noneho dukore ama stretching kubera ko dusa nk'abasoje. Okay, tandukanya ane ndura kwa amasegonda 10-20 zose z'akaguru, umugongo, imbavu, amaboko, inyuma gakeya. Kuryama hasi utahagera agarukira agashinga inkokora, ariko ushobora kuryama hasi agerayo arambura umubiri wose. Okay, right, umugongo. Okay, nabari kujya ku kazi mwibuke kugenda mwikiza agapfukamunwa kandi musige distance ya metero n'igice cyangwa metero 2 hagati y'uwo muri buhure cyangwa uwo mukorana. Mwibuke ko gusuhuzanya bitemewe, muhana ibiganza. Okay, ume mu rugo kandi niyo utashye ugeze mu rugo ugomba gukaraba n'isabune n'amazi meza. Okay, murakoze. Nari kumwe n'umutoza Sandrine, twari turi gukora siporo kandi tuyikorera mu rugo ahantu hato cyane hashoboka. Ntabwo turi bujye muri stade cyangwa mu majimu, kandi twakoresheje ibikoresho bitandukanye bidufasha dufite mu rugo. Ushobora gufata udafite akabido ugafata igikapu ugashyiramo ibitabo by'umwana cyangwa ibitabo byawe usoma cyangwa ukabiterura. Tugume mu rugo twirinda coronavirus kandi tugira ubuzima bwiza, ariko ntimwibagirwe kunywa amazi no kurya ibiryo byiza. Murakoze cyane.